kulukhuni yekela yekela uma kukwetula wena noma kulukhuni yekela yekela uma kukwetula wena lo mendvu lukhuni kuwe yekela kukwetula wena lo mendvu takwehlula wena yekela batase bakubulala sihlobo sami yekela uma kukwehlula wena batase bakubulala sihlobo sami yekela uma kukwehlula wena lo mendvu yakwehlula wena yekela uma kukwehlula wena lo mendvu yakwehlula wena yekela uma kukwehlula wena kwehlula wena yekela uma kwehlula wena uma kwehlula wena yekela uma kwehlula shiva yekela batase bakubulale sihlobo sami uma kwehlula wena batase bakubulale wena yekela uma kwehlula wena yekela kuyakwehlula wena una wehluliwe wena Nginibingelele ababukeli bayo ke Impumalanga Eyethu TV lekhuluma ko ngiBhibo the man umphathi wayo ke Impumalanga Eyethu TV naba bokukwethu alabakhipha ingoma yokucala lethi abathi asiyaloya baphindile futhi bakhipha ingoma lethi yekela uma kuhlula bogogo bethu bebanenzawo la sakhiwo lesi lenisibonako la bana 4 years sebaphumile kuso lesakhiwo iDepartment of Health bafikile ke bathi lenzawo ayikho esimeni lesinhle njengoba bana 4 years babakhiphile besicela emadonation ko wonke umuntu lafise ukufaka sandla ezivibaneni kuyo indlo yabogogo ukuthi icele phansi iyakhiwe ngiyo le indlo niyibonako nangogo uyavula naku ngaphakathi kwayo le ndlo ayikho esimeni lesinhle kungako ke iDepartment of Health ivale le ndlo ukuchaba gogo la ntawulimala asimpumalanga Eyethu TV siyathi ukuthi babukeli bayo ke Impumalanga Eyethu TV nitawusita lapho khona noma ngaba ine lonayo ngoba mazenke titina tipikire noma ngaba yini lengasita kuyo na imali asiyadinga ukuthi kube khona lokunikako la kulesakhiwo sabogogo nayi account la ngafaka khona esivivaneni noma ngaba ngimalini noma ngaba yini lenayo noma ngaba timbahla noma ngaba yini ningeta kubogogo ndofaka esivivaneni ngoba batali bethu laba bakhiphile ingoma yokucala lethi bathi asiyaloya namanje ngiyathi ukuthi babukele abayo ke Impumalanga Eyethu TV ndawasita abogogo ngoba laba batali abethu bamgogodla besive ngiso ke sakhiwo lesi sicela ukuthi nisize kakhulu ngayo ke idonation noma ngaba yini noma ngaba yini noma ngaba imali nayi account ikhona sibasize abogogo ngoba mningi umsebenzi laboyindako la uwetandla bayathunga babuye ke badlala imarathon bayagijima bayacula futhi kunengoma le bayikhiphile le ukuthi bathi siyaloya itophuma very soon i-track yayo ingoma yabo but itophuma kulomnyaka so nakhona sizama wonke losemandleni simpumalanga Eyethu TV ukuthi sikhona la kubachasa la sikhona khona kodwa la kulesakhiwo sizamile ngayo mandla wethu kodwa nje asikhona kufinyelela kahle la ukuthi lesakhiwo siyakhiwa sicela nineke nibabukele bayo ke Impumalanga Eyethu TV ukuthi nifake esivivaneni kuyo ke le account le khona la ukuthi sibogogo basizeke ngiso sakhiwo lesi le asisikho sinhle na kahle sifisile ukuthi nje sisicale phansi akabusha nayo ke i-security sayidinga kubo bogogo ukuthi babe nayo ke i-security lenzawo yabo lesifise ukuthi iyakhiwe ibese emgangathweni la kuhlala khona abatali bethu ngiyo ke le ngisaphosa esivivaneni sibonga kakhulu uNkulunkulu anibusise lapho into banikhiphe khona nalapho into banithathe khona siyabonga kakhulu Impumalanga Eyethu TV. Ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyoze livuthwe iqhinga lami laziwa